Ki nongelam jo kiseng bhalang baper ni kesngi kelakan mau buram kerpang yau pa im tirosings im laga balej bu sentiu hau durmot bashirin yang kabadon hamadan yau renghap lai dumkra hagni kesngi ki nongelam jo kiseng bhalang ki bakentup ya ke KSU ke HNYF ke FKJJP ke hito bat ki nongelam jong kato kani kisnong ki lalej ban bu sentiu ban kan mau buram ya kalengkhu dap chispa prap khandai snam jong ka jingklat jong usem tirosing ubadairu urat ba jong kejaj benriu ba klem ke jingting ke jingret ulai khon persha yak spai pereng ha ki spa snam ki ba manshwa ban tip shu halor kani tungin sngap ya ke jingkren jong ki nongelam jong ki seng bhalang ba pher bat ban sngu tu shai ya ki mati ki ba uni urat ba jong kejaj benriu ulale na ka banja kejaj benriu bun ya borok Iba lawan bu ialah kisentiu kijong mat safrang Islam ngapen bena bakani yang ni modur bashirin yang jong paem tirat sing menta kesmi kaladak ship house nam kenti ban ausama raja katsau kat nyong tarik naitung apo ka jengelam jong ba Daniel Triem berba August jerwa ke KSU haba kapet ke pai ke UI bangi juna palat kita ki mat jong ki reu krau ki jongi hot umat jong paim tirasing udang amai rang bamun syau dan tanggadur dan ni menyong ken pareng bas bertunjuru boy bas udang balatai ke KSU jia circle langai bo NSE stadium bagidan ki mat hangti bos je central library badan ki mat untuk tirasing yang nang ba atagan sangma dan Indira Gandhi dan Subhash Chandra Bose dan Mahatma Gandhi kebelalong penban ndai kum ke jaka jong kiri prau regalong penban kum kata lum cipta dan ke grevia pada apa ke KSU dari tur kiwi kislong kiwi jaka kan pengilet nyui ba kanu ke jelah kanu ke cek riu idon bet kita kimat jong kiri prau bagi KSU ke sondai ba ngin penyang ya umat jong pae tirosing ya umat jong yang ba kiwi kiri prau kenang baka jat menriu kan songsngan ya baka i kerja yalim tinang ni kan i yung tirosing bakan kan mau yung kata legacy kan kata jingale kejinge kun ke jongu na ka banta ka daw ba riu ka jat menriu kan maru akapor bi penyang yung mag jikiriu prau don tau wei ba ilapan bagi padba yung riu sampang uang ba hana kan no ka jat menriu ka bayai penyang yung mag jong kira prau di bawah jadi cek kendiri ke pembelian kamar bawa supaya di sedian kendiri kalau ngepi kita pada kira sampang kira prau di bawah balada piripik yang history kemudian dia ke jingma ke jengki baling penyang ini umat amdai taman penyang bersalam yau bayam tirasing kendiri penyang ru yau ni umat berlokong kata kecingkai dan for educational purpose nomor bagi beliau kian tinang ni tang pordo persam jongi ndri kibi je meriu timbo ka jingkeli uai to brio beli penian ni umat bat lengba kan ke juk teknologi menta da ka besok bila pentit sapang jong upaim tirosing cek meriu ka jongi ila bon kita ki scholars ila dan lagi spa lagi hajar lep ki bala wajib dep ki bala le research pang ka jingya lenti jong tirosing ngakan mau ndri ka sumsi ba dang hakini ki kendiat benai ba kadang ke delegation ke peming ngin pa jelam megalia balik play umat ang tiapori Bangladesh ba ka sosi hamto ba gila pen nalor haba ki play umat jong tirosing gila pen gardor jong tirosing gila umbu saranga khamat jong kata ka is India company lan kita ribila lalong ngepi ba menswa kibor mender kibor kala sabar kila penterha kila penrengkang bar yung paem tirosing menta pada kita giru sampang lagi jaten riu kila penrengkang bar biang kanam ke buram jum tirosing da ka bohong ba usaranda kadang kejinga per pada ketin saranda but negotiation lan ni kata kejing penjambat kata kejingkan esok kampat dai kejingkan esok kadang kejinga kan penbaik niru kita ke history mengitip ba ke sorkar bilat kalai kuntoyak doem menyepun yung paem tirosing haka treasury keberadaan pogoti bak pisah kada no arlak tenda kadang bon ba kiye tang arut kiga nomor pejabat pak lan disipai menyepun yung paem tirosing omtang kata henry kilawan nyalam ru kita di mercenaries kita kinong yakun kino ilat khmat bersusim dengan pisah dan kaya po Myanmar po Shan State menyepun yung tirosing iwal hadu siya jarut menyepun henry
kipai ba hapo ka jingalam jong payet dirosing ki klam pendam ki yai yakon bet bade lo kini kanong rem ka sorkar bila kapha lagi siang gong ale payet dirosing ngekran nabat bi berkata ka jingekran ko payet dirosing ulang piang bagila pelong hangke posong lokse apa persulong ila buru ka condition ka jing sujumut ba hakane ka jingekran yesuk nyemdei ban rakyat ko payet dirosing ulapa yang kata ka keluar dalam rakyat andre udah lapo yang tei hausi usahsat lapunan pula habagi sorkar bila kila kam yu berkila penerkang par yu kila persong yu habo Bangladesh tentang di keren ru dia kena UM kemusiam UM sedang sang VIP kemudian UM VIP di usiam ya apa sudah bang tirosing dum usahsat ajil andre udah lapo house arrest kanong yakun jom ke demokrasi habo Myanmar ke Aung San Suu Kyi ke Song Kasong house arrest hado ar pawis nam na banta ka Jack Benrio na banta ka Rile Jong upaya tirosing ru dadu sepak kapras palai mulai usong house arrest lamar ba lagi pelaj yu lakon perkiban biang tak hado udah kelana kapras ba lai pusan nia pasang tu ya kata pordo paraslam utirosing ukram pendam wak andre udah pun tak hado isgi bakado hari ini kisni dia kapanang turun ke por masih kenal Hakisnam di bakamun cua kasih kecuali kong ba nim senia yang ini kesensial bun lama kalau lama bun rong kesensial hakislah jeni kau rak kecil apa yang pernah jeng cek beliau bahkan turun kisni dia kata kenal sakhi kata kasih sensial politik kasih sensial lama bun rong kapharia kapelong ini di produk persenam bagi kedua bukti para muni hajaka bengin kedua ia tekibor kiba leabor tombol ini kata ketiga politik bahwa juga lu kesenang hari itu sedang di bangun cua kayak contohnya pada gawe dengan senang kebawang bah nimitre bentun benta hari election juga India nimitre bentun benta election juga Meghalaya kebawang ni boykot ya election hari mau nunggu kok karena awi kalau bah ni begini kita sensial lama penrong kapharia ke jadi gawe ngayon hari ni ka rensam juga khasi nasionalisme hukum gini kesini balong bah politik kanumla on pengkala ke jadi ka politik kanumla penyada ke jadi ka politik sekarang mulak berkondur ya kerja beliau. Kemudian kali kemensium, jong way per way udah hot jong kerja beliau. Kejingan bandang kali, kejingan ban IT, kejingan ban pelik jingmut, kejingan ban no senyam. Siapa kejing dongkam, siapa kejing dawa, siapa kejing ada, bagi kejing yaki, bagi kejing dongkam, balong sipai biare. Nak benda kimi mat juga jong kerja beliau. Mulai bangin susahnya agak politik, labon di politik, labon di politician di bawah. Bagai ngayon ni balong utirol sing, ukiang nangba, uiklip sing, kimdai di politician. Mulai idai kita khot jauh jauh beliau, kita balong senyang ya kabangin sapor tu si junom. Kimdai di bawah nak kanu political party, kimdai di politician mulai jengok senyang ngejongki, kalau hadu kata-kata kabangi kawai, kepatang kepemerintah, ilang boleh di hari jengkemau. Te hakun kani kesini ngasukutu ya barok ki paradol ki parasnam ki kun nyutrat ba nyinya perijimut ya kata kabenta nyinya pitar hala kemensim hala kejimut kejing perkhat ba kumno mengisya lebor sombor kap banaya ki sedam kap banaya ki por arja khalai nilai keran ya kamat jong KLB shwa kata ngi yakran ni upur usam shwa kata ngi yakran ya kendo kesiap shwa kata ni yakran ya kamera ya hadin arja khala ni yakran ni kamera sesi ni persya ya kasi ni persya ya uniform civil code kelai ni empat haga kedobat jonggari India haga maka sawasian kala banwan nakalen ki kendo bagilong ibakloi nomor ba minumong ya kata kejingong ba ni bisa beriu ni adon khtemir karya kendrai ni hab banong bagi nom syud ni adon tengkong memang ada yang bagi kum kerja beriu adon khtemir karya kamot stang ban hab no bakon kutno ngam kwa ba kata kalong kecil pendu ni musim ya ki paradol pasnam ya kari ba kecil pendu ta kum kami kakap ni hab hi punya keran ya kecil kam jo kata khasi nasionalism wala kata hab banong persia ada Indian nationalism ni hab punya keran ya kata kecil kam balong kampang kecil pendu wala ni hab balong persia ya kata national integration kebadan hak konstitusi negeri India nomor ni habanya ada kemudian kabong guram yang nak jong
nyokor ya ka jong ban purom nya kawai ye kiwe kata kada ki jingdon kam bamin perkhat compare lada kita ki por sokar ki por kulit na ka por sa ka por kiong ba kisem halang kisim nya ka hala ka jong khti kum lale daga KSU ke FKGP balik kembali kita trading license balik kembali kita working permit law magisim nya ka hala ka jong khti kembali lada kaan unsur lalang tentrekam daga bor sokar tayanu pengin syania bakin tentrekam kani kejingkran i kolong ban yada yang kita kena urus konsep syakani kari jongi tang nak benda kadau bakin yo yang kata ka jingkran ada kata ka burbang ban yo kata ka jingkran yang kinong persian ki jongki ki badai na kiwai pabijay bungyo kaya jian nak bor sakapor kaya jian adu bungyo ka jinglai do kaya jian adu kini sunyi mentah wang baru ini ngayi ya kini ka baon baka ILP ka MRSSI kita eksemen haru ini sini pemerintah kata ka jing eksemen gamut ka jing eksemen jong sarkar India bak sarkar Meghalaya kemudian jin badai beriu ba ring mensim kasi beriu kan jin dalaya nama ke jing sumar umpalai rasuai tang jing eksemen haru ini sini pemerintah nado arjar khalai nado arjar khandai tang ka eksemen ya kini asli isu kimak kijora kaba kibabun kiseng halang ban kejai beriwi kadawa badon kam ban pentreno agani ka jol kari ke jogi kawai kaba ngi hapon sutu ya ka jingkhrau jong ni kasni khrap jong payin terus sing sium kadai kata kaba nila awanong kajing sedang jong ka khasi nationalism nani kata kajing sedang jong kata ka mensim idri haga jai beri ujungi te kanuksa ka bah kalong ni habana jiro kisiu bambang ausnam gala ban pelong ya kani ka jingkemau ya kani ka sengi kum kata ka khasi nationalism bat kajing penungan bu senti kajing le dan buram ka baman sunam kalong gai ka beran kam ban penkemau yangi ba ngide benang ban i jala ka jonggari ngide benang dan i jala putusa aku menawelam ngapen pau kejing semua komen but kejing ai kublin ya khasi student union dari kejing i jenai jongka ya kaba lala kon penyeng lumot basering jong tibat sing paim ya kaba ni borok kit khat jong jai beli yo berkema buram ya kasni ya kasni ke kerpang ke jauh ladat pentren degi nongkren haswa jonga sapang kejenglam jengman jausian tibat sing de kumorok ni sakhi bahagi ni kisnam sispa fakuna islam kelaya ya kapa upayan tibat sing ulai ya kebenta ka jauh namta kami bekerja rio dengan sokongan bahadu pertam mene hadu kini segi jupor komentar kasnam ka jauh kadang hamala we bikot jong ka jadin rio jongi bahadu pertam mene ni bakum ka jadin rio imsip langsung kriti hinrai midang ki nak kapor namta ka tauba jong ri bekerja rio kejadian rio ka baiki kadai kejadian rio kapa im bapadon kejengkerman tehni kapor ya kapa ni kum kiseng halang na kapor ni mi sakmat pandawa ya kahok bakumno bakasakar jela kejongi kedi bersnai takaan banyada yangi kum kejadian rio na kejengwan wahai sinong jong kuwei kinongar na kuwei kejela syakani kejela kejongi kata kiseng halang kedang kang kedang tit ya kejingkang nakapor sa kapor bunsin hapdeng kani kejingkar pat kejagi kidambat kiweipat kibangal abadong kidigilang yo ka jagan reo ne kidai kibriyo kibom soto kibom tip ya kanorem kabangi kum kiseng halang iye tang isa kano pangilong kita ki samra belum komunal hakani kejala kejongi kumpuang ini belak belum komunal hakani kari kebi kejongi ini keren
Bagi we kinong syong jong ni kari India hagi we kui jala hinde kren ubahari udan la kajong kajala Bihar kajong ki patung ta ter ki Bengali idan la kajong kajala West Bengal kajong ki bahani po thain lam mini kajong ni inapet ki we ki Jaipur riu ki Assam idan ki Assamese idan la kajong kajala Assam di Naga kita nak kacang jalan Nagaland di Mizoram kita nak kacang jalan di Mizo kita nak kacang jalan Mizoram ni dan tagai tangan di kerilum kasih ke pi kejongi tigilong se bakuloi pengin Japan no ia kata kajing bertemu jong kibai bagi ong ba ni kiseng balang ni di persya development wan-wanra ia kata development jong sarkar ni di mengi kita persya dari tanggawe ngapa panong ia akan nongrim kapa nadu miswa hadu menta upayam turat sing hagi jinglang sing ko jamu ke sarkar British kawan pan ke jinggat nau kumusim bagian aila bagian snai kata kalenti ke senki man pinsno ya kata ke barit Bali kata Sarma Bali ke bagi British ditwa ban penhe ya kata ka kam khayi ke jongki bah kam sensia ke jongki hadian mau payam turat sing ulai kata kejingget bagian senai kata kalenti sengkin henry kata po karangya UI ba kandan kejingma yang ikum ke Jaipur Rio nomor kandan kaya kejing temu selendat omde taman penyesno ya kata kalenti sengkin lepo barak Bali Sarma Bali lingba kan dilum kasih kejongi Uwe ke Jaipur Rio bawa negeri jala ban puli putih sini kumputer students ikulong keluar apa dia Ikwa apa kali kejala kejongi kadai kata ke educational hub ke center of education juga North East ngimta ni berpercaya kata lada kita ki investor bekok ban iwan sini kejala kejongi bawara kata development ban sekam senjam ban ikam ikun samla kejongi wanda nanti ngimta ni rayam ban percaya ki hamrai pat omne perfuan long gerak hakani dari kejongi iklannya kani kiong ba kejingi ki kejongi kejing dawa kejongi ka ALP kalonra ekta kejing bunong ya ke tourism industries hani kejala kejongi ngapa ban kali ya ke sarkar ya ki nomi kemar kejongi kaya kata sincerity kejong pi bafidan kita ki policy ban kenti lagi kum kejala habade bakal yang ke tourism industries ya ki kun samla kejongi ada brand daw samla badai dapat ke East Coast Taxi Association kapung kakam kajam nam taki samla kejongi ban tamai Torres Henry Bonsi ni bahkan kita kali ES kepada orang kamai hakani dirudum kasih kejongi jangan kena ini kis nolam sang malangi di kajak sang malang di bersah ILP nan kena ekonomi kemat kejongi di bamsim lai kapor kejongi ban snai kita ki polisi nam taki kun samla kejongi kali yang abu hafi baru ki paipa pat ki kajak Jaipur ban bisa mano bapakala lada mangi kum kiseng balang ne kinong mi kemar kejongi ke paipa wajib bagi syong ke sekretariat bagi snai kan po assembly war anglo khasi war percaya refresh mari yang tak jing tu goman kejongi tiga ju ni kum kisamla hado benta walada ke sarkar Gawang ba anwara ita ki development of fair namta kapit kapiang jaga jala kejongi herengitin ya kadan ke ai sekalenda kai kata sekalenda kabani kau menen kasih kadan kejinya keren nakale kaseng bat ki he sarkar jaga jala bat ke sarkar India ya kapakila kendo ini mengidai kita ki overground criminal jaga di kejala Dari tanggawai kau saya ki, papai, ni kum kita rasional, kum kita samla kepada jika kali, yang kari bagai Jaipur Rio, ngumla, dan pediang berpinang ini berikut dan isolate, nak kepertai, dan isolate, nak bagi jala, jong kari India ke jongi, dari tanggawai, kepsai, bakum ke Jaipur Rio, ilawan pediang semua, bak sarkar India, ning bagi condition, ba kumnu idan kahok, banyada, yang kari ya ke cakai ke puta ke jongi kum ke Jaipur Rio kita masa kemat kita persno laga jong ke benda ya ka history ban ka jinya nanti jumpai terus sing saya kum kene ke singi no ko aban sim sibom ni bapo ring ko aban tren ke basai
sepi wei pe wei pat kham tam cik pado pasnam bambu jing keli ya kecing persang ne kata kecing ki kebayat haki sini kelas tam nadu untuk dari bagi isu kelas ban khandra iki mendir kom jumlah dan kot pensela batai bakta bat pandumbian spok kecat benda gocongi yubun kili balai dilakwa pada om Islam yubun kili balai kaki isu kalau mekum ni balong anti je kita kinon tribal dengan sobanong hukum kini kesini kaseng kaya kesu dia ya kesorkan celah bak sekarang dia bagai ban cuba ke kabasai ya ki kita hukum kaseng kecukran nak kepos kacing pensateng kacing penslam kasokar dia ban cuba kalau kaipi kadai kewai pat kalau kacing ai kuman bat jingdek kun jakai joko sekar jela penteri kam ya kaan rasna ladu sembar jakan riu kai marse kadai kewai pat kedau diwai pat kimat kibakta ikon sama kibakta yang pulih putih kadai kewai pat kedau ibang cukran dia kasokar nakapos ada kebasausi kalong yakian peradan lupa do kasokar kaum kamdan dikini kami lenti kumno nak kata kaju kasokar kanong mangikwa kami lenti ba kan penting kam yang tak ayam narse ada kum kata kapor bat kum kini kesini ngasobanong bonwe na fikir samlang tak jing surat pangimi nang yang mi mitang kawai kasor bak kata kalong nang iya piteng da jingya nanti pan iya tenang banang kendra na kasgi pan pantikna bagi payur dimendari kemdai banjo jakasong apo jong kabri ni utrat ki bro kawai na kadiang kasorkar hagri kisni kelanang penjur panang persetap ditaki mukot duma dikot jokaki isu rek kerwo kabang kawa pandong sasorkar galong senang perencan susu kita kimukot rumah ipediang suba handai kami ai kendra nakaski jesni pan panti kenapa pakai cat benda jungi gelem pakai cat benda jungi kelong trai kalau kandok siap pat kirti gitu sto idan kita pensam bertua bakla syarum bersedeng handai kani kacing stang berkendra yaki mendir kani hitam kacing stang hagiski kibanwan nak liang juga sen yang siap liang cumut pat wei pat nilam sang balang bangin sesiampat dagi wei kesenjam pan dikena maka cat penju pat ti ai kimat kibang lakmi nanti kasar ka hab perlong pat hapan juba kang menen mit to kendai baji adon ko pak wei ke message na wei officer sarkar wong iyo kubor nak kalian tenar sentian pa hadin rawai ide jirang bu sentiu nabi kota kesu ke sapan kumarsang akwa abanong kakabashay kakesu kamdai kanong kumarsang ide gun suman yakshnong katao batam tagari bakajan penjau kawai sangampun sutu bakla batkum kita kikana kaso manong gilong kiai iba jalan bakla andai tam kawai ngakwa amnong ko kisama Najai pun kemau yang kini kecu Mahgini kiski kini ngekdan yang bangkran Bagi nong ngelam bagi khonsen balang Kimdon isu balik Gila mir sampai kumas nong Gila mir sampai kumar Kacing kini minta kalong Pat kumar kaki isu dapat kumar kita kosong Apa sekali teriak Kata kacing kini ila kumdai kumta balai Kemle mat balai kum cuba Yang kita kacing kawa Bakum kecai pendiri midon kita mendir yang sakendra lu yang kemendiri kelas sampan bangkui yang kari bakajak di luar kawai ini kapua kasawan wer ngasyaji iji ketok baper sepang kecingnya nanti juga Islam lah habak kengran jadi isu baper ngawer itu kita isturi kopsin dan berat kembali iskandong lano jilong suri jupi lano untuk uniform asap jupi walang samadan minyak terhalang minyak alungan minyak sekmat amakan dia kata kalong haduk mentai dan sesawut ilkuat terkisu mentah lagi sama bolong kampat yang laingot kesawut dan dari bandung secispak ngadu om lelai ada hitam kawai dengan cukran bagi pensau samla kalong uti rosing usum layak
kumuru badan dengan utara pendam ringgap kumuru le wat peng kecilong sim ke junggu yang nombak usah mukun tu try pasti kumnong tu hari kun try pasti nak tak kita buat jong kerja pendeu kalau nggak cukup bang cukren kamnei kalau ban bandung tak kinong le kampaman yang le kamfliu le kema nggak cukren ba kalau kali ke school ba kawan perang iktik samla kibala ban IT dan permesium nak tak kari bekerja di kowe Susi banong ia mata kaspas dan kebawa pawai pangapa yang tak nong deng tai pantau ikian kebang susi kalong rangkat bagi yong rangkat bagi laisau tempat siren serum buat seneng buat peling kecing heng kali bos nabak selong ada yang kuat belum gitu kuat sedang balang kimdon laisau kimdon siren ngimpen pak lagi kam naptaban im betul kerja dulu kali kampeli keno kakuno galanti kampeli kenokti kampeli ki parak ingin lo galanti hendai kenal kan kawai idan tam cisin kacingim pak kata kacingim keripan dikena dengan le yang ta keri pak kecat lo kawai ai bukan ikaski ko kiparani yang terus japan temai ik cuma khat cungi hakban ni nana pentulun patingla ban syakri nam ta keri pak kecat lo kawai bak keruak apa kadu kuah benong ngam semladan panterwa sekejap bendeu hari idon takasep kasnam bak kacim ya bangila banlen tadi nak berakari bak kecat dulu kowe ain syak keno akan kepateng lakong skumu gundulu hendai kabang kuah balong spikum samla kalong ngam dai ban syak keno pat hak kepateng ban sawan bagi samra bak emen pateng itremle kata kali ke cuba jongwei kowe nok sok clong jong le kapri nyok jak kowe kata penduduk kecingnya ben penduduk kecingnya tantelai penduduk kecingnya kontrol andai ai bagi kuat kan kuat kanwer ikisam lah tolong ai mi cakap tapi don hakuno kecili pun dikena bakadi kamera mucupi pan IT ban sakri namta gari bakacat perlu rokoi ublai trai keran untuk kugedok yang iwe poi